بلندبوون û nizînbûna nirxê lêreya Sûrî li beramberî pereyên beyanî piştî ketina rejîma Sûrî, ziyaneke mezin li ser kanîna kirinê li cem rojhistivanên Kobanî çê dike, ku peydakirina kel û pelên jiyanê yên rojane û şênkayî ji bo wan dijwar bûye. فقیر میکنه فرنگ بخوره، یعنی کیلو فرنگ کیلو 20-25 هزاری، یعنی بکه شیوه دخواه بکی، یعنی نکنی کلفتی پر بیت نکنی 3-4 کیلو بیاری، معیشت نوبه و دیشتی باید ام عمالا با 4 دلار بها بو متشای نکن بکریم که دلار دکت عین شیه او دیسا او بدای بنا بره زیت شکر رونه کچیه دبی دلار بها به مکری نهای ارزان و سعادت فروش Bazirganên deverê dibêjin ku rewşa şer û gefên Tirkiyê û girtina riyan dihêle ku nirxê kel û pelan li ser wan bilind bibe, ku ew di riya qaçexiyê re derbasî bazaran dikin. Ev yek jî ji bilî nerawestandina nirxê dolar wan neçar dike ku biha jî bifroşin. برای دو پیش کرده بودم و مجال ملت نکن بچه با تو مشکلات برده چیکی با بو زحمتی که گیم بو کس کوی عرض و طلبه کو پرد به خواب که تو کرد گیوینه نه نکن تو نه نکن داری و گیم بوشی Kontrolkirina bihayên madeyan li gor rêveberiya Temûna Kobaniyê bi zehmetiyan re rû bi rû dimîne. Rêveberiyê dibêje ku ew ji bo kontrolkirina bihayan di van rojên dawî de bi her awayî dixebitin. مجراتي بخونين وهذا شروطي جاري كم خلاصات دبكس سيرج مع الشمل جاري جديد سم مخالفات مخالفات خاطر بالدماء حفتاك الشبع دماء جاري سيسيا مهكة ومخالفات خاصة أقف دماء Zêdebûna bihayan û bêistiqrariya bazara diravî çalakiyên kirinê li bazaran pûç dike û xema xelkê van rojan ew e ku tenê bi hewcedariyên bingehîn jiyana xwe derbas bikin. Ridwan Bêzar, Dengê Amerîka, Kobanî.